Te hejing ito wakan ing election campaign. Kajing le to man galimut lasamen. Kate to upla. Tela em gilimut isamen le kabo to yung ing kenthai nga Kenya ke kenthai hu job apil. Ni bhai le i gi chindrang ke jai ki kenjai ni to pume hal kenthai. Lalai chong khai kat tholai chong kha chong man ni le. Lada de pute yung dai sem ni gubru lada i hab yut ke yung ke sem ke kenthai upai. Sini tidak oleh em makna ki limut wile percha ke jing job nganut bau ong uwan ga hagani kandidat yung ngam namwa open yung kuno yung ibituan ki party kamu do kana uhe snong yung luwit nga to uwi nabo ke area nong ti unong kerjan wa hakmatam yung minister emburom yung yuma komingwan omban Madi wajib you candidate wila election hadan ke MPC do bru yesel to na hadu ne gesni nammi ne ke parti NPP handrai kan wajib you bru do myo ye klam ye klen do yesel to ne je dau mban se ngami kerja ne ke candidate yung heji siap no do sedang klam norbar dong ye pinga mayai ke parti mayai ke bru Katen hidup sokit kahana katu ni seprang ngau mayawe ke parti de. Ni bhai le wa ngamte wayu yo ni MDC yong ni. Mban si klem da pensniao ya pi pai ka. Nju chem ai di MDC wo man ka man ni yong ni. UMDC le o kontraktor le o. Tip sepi ni se chnong berso ka manu dia. Ngau he chnong mana chnong. Kau wi ke skim mo pengkre wa chnong klem meeting tip na kamu he chnong manda po tu guru nong kre yo lipa e wi na ho sang ni ga kot yo like bill ong heben kre hi ong bi te ong pi to good up chenrang hapo chnong yo ngali kre hi chicken tin ni na kamu he chnong horu khana hi ta hawan no tu kre du pi de ga bill li boy sang ni ga panaya sang ni pi yo bill Kate bitit em ke krek ni ar paula ka order ni sepo yena le pak sanjil ong igini ke bil daman kat man le ngam sanya gaya di ba li grek dia senong yonga klemiting tip yonga madi upende kita krek na temet banyak boyok ginong chong chnong yu penem kam hanrei ikrek dan mani udap yudang sating ti ke yung pile ngam dia usai. Hawaro ke area nong tingi MBQ register kontraktor hapo district council. Tangwo yu pelai sabai register kontrak hitai mubir kontraktor uyo hidup ki ikra itu. Kawan-kawan ke skim upo hechnong lengba yung MDC di Uburong. Iu pre kinong chong chnong. Tanggo tulong kre tipu katnu ke sanction katnu ke bordar woyo itu kre mana dia ukre keliu MDC yo katnu ke jinglut lada kanau cilak pentam yo cipa arpa wajar tesu do su iku kre kontrak mana to por like billy emi por egi gide ke check emi por transfer gi bisa direct account Handrai how ni UMDC yung i manda to por yung bil gini go ki o da ora bisa li yung kuatam do yo ibu siasi do mo khadai di wa pancha per tu yuga ka chnong yung ha ka te ski bu yo di ar paulak nei benta ka te madam football ku em chnong yung ijing perlu dah kata kemadan kat kamu man kata tang arlak le pupoy tang mo poy gi hangane step uli pha sanyi kata kabil yo pelai gi kata poy sa yo o ar paula i epres ke MP ku yoy nado ini wadap da tong yoy ga kata poy sa yo chnai kata wi kemadan bol kamu delak tengka om gi i hablok wadap declare election gi di upelai ke kabil yong pi hab yang hawadep election hawadep nyabut yo pelai ini ke bilyong pi yo pelai ini ke pisah yong pi ke pisah ti bidam go blok dadep release di si
kate bikin pergi ke election nang rak di ke kot yang kiyo saya kiyo pelai bil kam gani ke sensar kadar ko khoi ni di dau nangi poro mintu kat wala indai sini ong ye ke tu bil hawa ki ong di hawa da election yo bil ki le hawa da election usai ni ka to usai ni ka kot ki ong ki